Kaj. Po moje, da vsak moški ima vizijo dve ženske, po moje, no tako. ja? Imaš vizijo, ja imaš, a ne? A ti tudi? Ampak tudi, ja, imam vizijo. Aha, okej, Ampak pa mi jo pa glava spustila, jaz ne vem, kako bi to reagiral v tej situaciji, ne znam ti povedati, a bi delali to, a ne bi, ali jaz ne vem, kako bi to povedal. To! Ampak jaz se najraje eni posvetim, pač tako, pač enice posvetiš, da zrihtaš do konca, kakor se zagre. Ne, sam tega ne bi nikoli pozabil. Te ženske pa ne bi nikoli pozabil. To pa ne bi nikoli pozabil, a ne? Fora izkušnja, ni fora. Tako, ja, se to, ja. Doma in Nina se mi zdi, da pač ful tako meni podobna. Mija sta tako bolj zadržana, Mija sta bolj tako. V bistvu take dva, ki sta one dva pred kamero, sem mi da pač za kamero. Tam treba vse enkrat probati, ne? Ja, jaz sem že nekaj podobnega probal. Jaz sem že nekaj podobnega probal, drugače, ja. Sem, ja. Sam bom rekel, da se nisem ful najdel v tem, no. Da sem se naslednji dan počutil tako malo bljeka, veš, ne vem, ni to zame. A veš, neke ti mune misli pa tvoje ideje ti dajo, neke te ženajo, a veš, sam, zato pa pravim, mogoče probi pa v špol video, a veš, A bo to ali ni bo? ja, a se najdeš v tem, a se ne. Samira bi raj probavala v ene na ene stvari. Ja. To sta že, da bo nekaj novega probati. Ne, se sem rekel, jaz sem v tem letu toliko probal stvari, da Ti si vse probal. res ful. Od ovake do onake. Pa nisem to za probati, še druge stvari. Tako pa. Ajga, škva je stran. Tako pa. Vse, Ajga, škva je stran. Od birača nema jebača je stran. Tako. Če bo zbiral nož, pač milnič. Nočno šlo, ja. Doma ne ful tak na, pač, bom rekel tako arogantan, ful neki govori kao klobase, seks, take stvari pač, take stvari so meni pač ful intimne in pač take stvari se pač pogovarjamo pač za kamerama oziroma, kad se poznamo že dalj časa.